yavuze ejo ngo irembo yakabyemo nta mazuru yaduye uramwana ni igihumbi y'umukobwa ngo azarirekura gutya rikabanza rigakuramo ijisho aduye nta kumusigira ijisho uriya mukobwa waramwumvisheje umukobwa w'intwarikazi turashimira abakobwa batabaye abakobwa bameze nk'abari ariko none bari arimo ba Debora Bibiliya zivuga uko gara abantu bazamapfa kwita abana amazina batazi na meaning Debora ari umwana utona atuma na pampers kwiduka ariko ngabari aba Debora ngabari aba Esther bemeye kuvuga ngo Esther ireba ukuntu yakijije ubwoko bwa ariko bazazamwitanya ahubwo dutoya andi mazina bazazamwitanya muri Esther Debora ayo niyo mazina bambaye bande bene ayo mazina ariya niyo mazina kwiri abandi bakobwa ino bari mu kwisiga bahugiye mu kwitera amaso babaye nk'imbwa ukaza usanga umuntu yateye ihene bimwe ko birareba ibindi ko birareba afande nyahumure ariko mama we urande cy'umukobwa ma kurana ukuntu Imana ikomeze konda jago kuvuga kaba membaguza kandi ntazamembaguza nyahumu uratangaye tugutekereze uyu munota dufashe wo guceceka nuwo kugutekereza tugutekereje ibintu umukobwa kandi ari mu guha ariko mana we ariko ntafite n'ijambo ariko utandukanye n'aya mashashi y'imwe aya mambaraje y'ino abakobwa bari ino n'abagore bari ino amashashe nta kindi kintu bodutokeje muraho mumeze gute bwoko bwacu natwe turaho tumeze neza gahoro gahoro turi mu gihe cy'imibabaro yabaye ku bwoko bwacu ku mazina nitwa Mbabazi Chance mbarizwa kuri Hindukira TV show aho ariho muhagararira mudusange mudukande subscribe share comment like muzaba mugize neza kugira ngo muzamubone ibiganiro byacu bitandukanye umunsi ku wundi twihanganisha abantu bose bari mu kababaro aho hantu tugiye mudusanga kwihangana mu kababaro aho ngaho muturindira n'ibyo nico kiganiro tugiye kubaheza twihanganisha ubwoko bwacu bwahuye n'ibibazo bitandukanye nico gitumye twicara ngo tubihanganishe reka mugenzi wacu abanze avuge yivuge bamenye abagiye gukora bino biganiro abamubonye bwa mbere ababa basanzwe bamubona murakoze cyane murakoze cyane ku mazina ni Nyamutima Emerance umukobwa w'Imurenge uyu munsi rero turi hano kuri Hindukira TV nubwo bitameze neza turababwira ngo mukomeze mwihangane turabizi ko ukwezi k'umunani ari ukwezi k'umwijima kwabaye mu ijoro ry'imirongo twabuze abacu bazize uko basi ku mitima tubivuga gake ariko mu mitima yacu biba turi kwibuka ku nshuro ya 22 ariko bikanga biza bihora ari bisha kubera ko ari ijoro twabuze abacu batazize icyaha na kimwe bazize gusa ko izina umunyamurenge ngo ni beza ngo ni barebare barasa neza ngo aya mazuru ntibayakeneye rero mu by'ukuri uku ni ukwezi tutaza twishimamo iyo twibutse rya joro ryo mu Gatumba tukibuka abana bari ko barira umwana ugasanga ari konka imayiti nyina bamutemaguye abandi bahiriye mu mahema abana b'impinja abana batazi ubwoko abana batazi iki ariko nubwo twiyubaka kandi ejo hacu ni heza tabafira gushira kera nje nagiye muri amahose numvise ibintu n'ibyoroshye turi mu gahinda gakomeye abantu mwe byananiye kuvuga oya biragoranye nyine kuvuga ariko tuzakomeza tuvuge tuzakomeza dusakuze tuzakomeza kubera ko ikibabaje cyane imyaka 22 irashize nta butabera bacu barabona barikiwe mu maboko ya UN barishwa ari impunzi zaje zidafite imbunde impunzi zaje
impunzi zaje zihunze ibita ahubwo ibintu biratanga zaje zihunze impunzi zikoreye inani zaje zihunze barangiza waza uri umunyamurenge bagafata ihema ry'icyatsi bakariguha waza uri ubundi bwoko kubera ko umugambi wo kubica wari waramaze kuzuzwa rero uku kwezi nk'uko yari abivuze ni ukwezi twakagombye gucecekamo ariko ntituzaceceka kubera ko niduceceka nibwo tuzaheranwa n'agahinda rero aho uri hose iki ni igihe cyo gusakuza ijwi ryawe save umurenge ubwoko bwacu burenga nugwe igihe ni kirekire turimo iyo tubivuze tubivuga gake ariko biba biri ku mitima rero nubwo bimeze gutyo uyu munsi ijambo rya Gatumba ryatuvamo muri uku kwezi tuzakomeza tuzirikane ubwoko bwacu rero tunashimira abantu mu bihugu bitandukanye mu by'ukuri ni ibintu byashimishije abantu imitima yacu cyane cyane turagaruka ku bashitsi twagize hano Nairobi mvugira ngo abashitsi ba nyina wundi yabyaye ni ukuri hari abagore bagiye kubyara bamwe babyara bivuye inyuma abandi bamwe bagenda nyine barabyara kwa kubyara nyine nyakubyara ni ukuri turashimira abashitsi twagize hano muri Nairobi hano muri Nairobi gusa ku isi yose bagize abashitsi mu Rwanda bagize Tito uriya ntuze ni Rutaremara niwe wari uriyo niba ntabyibagiwe n'ahandi hagiye haba abashitsi batandukanye ariko z'umwihariko njewe cyangwa se hano kuri Hindukira TV turababwira ku mushitsi umwe wadukoze ku mutima yego ararenze nawe no mubona kwamanyiruka jeza nabonye abantu bakunda kwifotoza ngo ko baramwifotoreza nkamba nabameze ki ni nko kwifotoreza afande saluti uri umukobwa kuko vuga twana ko turagira ngo tukuvuge tukabura uko bikama bitonanira kubera kuko uturi uwo kuvuga wa mukobwa we uriya mugore uriya mukobwa uriya ariko mana yaje tukwita ikisi uriya mushitsi wari uhareje yafashe ijambo kuvuga kandi iyo abantu batsinzwe umuntu azatangira kuvuga bakamapfa kuvuza induru batarumva nicyo agiye kuvuga ari mu guhaguruka gutsindwa igitsibo azahaguruka gutyo ukamubona ahagurukanye ikintu nyine cy'imbaraga nyine umuntu ufite agaciro saba kubera ko tutataba kwiyo tugenda twari gusiga abana yewe twe nuko dufite abana ariko twugatabaye kuko iyo basiga baba barakuze muri abanyakenya yaba bamuka bazamuka urugero yipfuye ko bazasigara bakura byongora rero ariko kandi byokugora kubera ko muri wewe tibirakuzamo ariko ku muntu byamaze kuzamo uko biroroshe ariko hagatabaye abagabo mutima kuko hagatabaye abagabo aho kuvuga ngo abagabo kubera iki bicaye abagabo uriya se ni umugabo yaravuze wumvishe ukuntu yavuze yaravuze ejo ngo irembo yakabyemo nta mazuru yaduye uramwana ni igihumbi y'umukobwa ngo azarirekura gutya rikabanza rigakuramo ijisho aduye nta kumusigira ijisho uriya mukobwa waramwumvisheje umukobwa w'intwarikazi turashimira abakobwa batabaye abakobwa bameze nk'abari ariko none bariya nibo ba Debora Bibiliya zivuga ubwo ngara abantu bazamapfa kwita abana amazina batazi na miningi Debora ari umwana utona atuma na pampazi kwiduka ariko ngabariya ba Debora ngabariya ba Esther bemeye kuvuga ngo Esther ireba ukuntu yakijije ubwoko bwa ariko bazazamwitanya ahubwo dutoya andi mazina bazazamwitanya muri Esther Debora ayo niyo mazina bandi bande bene ayo mazina ariya niyo mazina kwiri abandi bakobwa ino bari mu kwisiga bahugiye mu kwitera amaso babaye nk'imbwa ukaza usanga umuntu yateye ihene bimwe ko birareba ibindi ko birareba bamaze kubimirazi umuntu noneho mu bukweho yaravuze ngo naruguru ko barakora amakwe ngo mutaha ino se mama ni n'amakwe amapirate turi mu kubashingira kuwa gatandatu undi wa gatandatu aho boje gushima ngo batandukanye ngo bapfuye iki ngo yasanze inzara ngo yasanze umuntu ngo hari ukuntu yari yaramubonye ngo none siko akimeze ngo mu fiyansa hari ukuntu yari yarahagaze za mongezo zarateye ino se ni n'amakwe ino gasanga rero ni ukuri
ukuri pe tuza tubivuga nk'abantu ariko wa mukobwa we uri intwari ugenda uri intwari n'abandi wasize ruguru ababwira ko ari intwari abagabo bino batatawe gusa kuri amona amatayito kuri YouTube gushaka umukobwa wa Sematara ese wa Sematama sanja Sematara n'abarahawe n'uwamase kwikora nuko urumva abantu bagende bamenye ubwenge tuza tureba ikintu tugikure mu cigwa mbwira icigwa wakuyemo shokora mukobwa nje cigwa nyakuyemo abantu muhagurukane n'abana bonka tuhaguruke tuzamuke iwacu tuje gutabara ariko ngiye mbona atari no gutabara hari n'uburyo twogera hari uziko twese duhagurutse abanyamurenge bose bari kwisi yabasabye se ngo mutabare yavuze ngo urugamba barugejeje kure yavuze ngo mutaye muje gutura ko wahendekeye tuvyize ngo aho bafashe ntababahatura ko barafata imagine abana gupfira ahantu bahagira bagasanga nitongo turi no mu matorotoro mu swegire mu gutureza gutika mikurere jewe isomo n'abakuru nabwira abantu tutahe urumva amahoro yarabonetse nitunahagera amahoro azaboneka kurushaho amahoro iyo ikibazo bafite ahubwo nika tubujira amahoro ahubwo ikibazo bafite mayi noneho yatsimbuye ijya bariko bagwana nayo n'abantu gatwagize amatwi mabi yo kwanza ko baratubwira ngo nimutaye ngo yadukeneye amaboko y'imifu muri UN nayo noneho ugende bwo ntekereje kubisobanuro cya UN sinanizi ko turi ibintu furi ntabwo nigeze gutekereza ndabona kujya gusiga ifoto ariko ntabwo turamenya meaning yacu bisigura ko ifoto zitagira amaboko dufite tayo rero afande nyahumura ariko mama we urande cy'umukobwa ma kurana ukuntu Imana ikomeze ko ndaja kukuvuga nkaba membaguza kandi ntazamembaguza nyahumu uratangaye tugutekereje uyu munota dufashe wo guceceka nuwo kugutekereza tugutekereje ibintu umukobwa kandi ari mu guha ariko mana we ariko ntafite n'ijambo ariko utandukanye n'aya mashashi y'ino aya mambaraje y'ino abakobwa bari ino n'abagore bari ino amashashe nta kindi kintu bodutoraho ngo mu gitondo kare urimo kwamusanga abantu bariye renti ngo bagiye muri makeup ngo bagiye ngo muza nawe we kari amakubita surprise yiwe agakubita ishati umusirikare uje amategeko uzi ko kera umuntu wari umusirikare waruvuze ngo abantu bariye amarenti hari ukuntu afukana warukavuze sinari nkumvise kera abagore ngo barabwira abagabo ati nutansohokana urugo rurashira umugabo yamara kubura uko agira akamagenda akajya renti agasohokana renti akamasohokana renti bakayikanja bakayimara bamara kuyimara umugore akamamubwira bagore amaso yiwe kujya ashaka ni renti twari ko tujya mumenye abagore ko barashukana abagore batameze abagore batameze nk'abanyaho abagore batandukanye abagore b'ibyifuzo urumva nari ngiye kukubwira ngo kera hariho abagore babiri bari bazwi mu banyamurenge ngo nawe umwe yari umusirikare undi yari umupolisi umusirikare yari nk'akayandi kandi yari azwi wari urizi ujya wumva umupolisi ntibagira izina ryiwe niko ababyibuka bazoritubwira ariko ubu nyine byarahindutse ntabwo hagomba kuba abahungu yaba umuri yarababwiye ngo iwe n'amasaza biwe babiri ni abasirikare bibe nibyo nabana ngombwa ariko n'umugabo byose bisanzwe n'abakobwa bibaye na ngombwa we ahubwo ni mu bwoko bwa bibaye na ngombwa we n'umunanda mukagera ureke kuvuga ngo musigaba mubate hehe uwo basigara muri iki gihugu ukaba ubasizeho ubansigire nzoba mbasigaranye sawa tugiye gutabara nawe kwanza turasaba buri wese bahaguruka tuje gutabara jewe ngiye kugenda uwacu ntatavyumva azosigara hane kubera ko ibintu ni bibiri kubera ko urwitwazo tuzatugira ngo n'abana twasanze aho buri wese yatabara none dusanze buri wese umusanzu w'urakibu kandi cyane cyane yaba ari umugore yaba ari umukobwa uzi kubona umugore wafashe mashini zawe kandi kuri abagore turabangutse ako kantu ntukazi ari ukuntu ako se tuwamubona n'intambuko yiwe ntabwo ari ngiyo bimuvugira ko barategeka usigaye wamusanga umuntu yaremeye yajaga kuko ufite ibiro 70 ukamusanga naremereye mu muhanda simbagira ndemera n'ikizi karakanda amaguru amaboko barayakase umugore karakandagira abagore bahana mugabanye n'amaringwa mugabanye ibiro mworohe
abakwiriye kurimba ni abari mu gihugu. hari umugore usa n'umugore uri iwabo. Hari umugore wabona hano muri Nairobi ubu nyine bavuga ngo uyu mugore ameze nka Nyahumure, nubwo wotera amaso icumi, nubwo wosiga makeup ukaza urarusiga, nubwo wohenge kingo ukazigeza hano, Nyahumure tujuru afite agaciro karuta kawe. Wani ni umukobwa wagwaniriye igihugu, ari umukobwa ni umukobwa ukibabona ufite confidence, karafata ijambo nyine super confidence. iyo ugenda kare nawe ufite nkiriya confidence. Ariko nyine ni ukwirirwa gusa hano bakubaza amakuru yananiranye mu isi hose uyavuga. Ayananiranye Kayoro urayazi, ayananiranye Umoja urayazi, abagore bagize gute urayazi. Ariko rero yatubwiye ngo umusanzu w'umuntu wese urakenewe. Rero kuko twari tuvuze abakunzi bacu uku n'ukwezi tugomba kwamiriza, buri wese atabazi, turi kwamiriza tunashimira abashyitsi babonetse hariya munuze Moise Nyarugabo gibaza avuga bagira ubwe yarayasobanuye jenoside, impamvu jenoside yitwa jenoside nuko ngo abantu baba barazize ikintu uko basa, cyangwa ngo bakazira umurimo umwe bahuriyeho ari benshi. Noneho bariya bo bazize gusa atari abanyamurenge, barangije batanga ubuhamya bwo mu bibogobogo. Ariko barangije ese yaraduhagurukiye noneho ni ngaho iwacu ni jenoside gusa nizo zihorayo. Reba igihe tuzagerera cyo kwibuka noneho izi ngizi za ruguru zageze, bari abanyagwa batwicishije imipanga babona atari ngombwa, barangije bageza bazaza bagereka ibidurori. Ariko namwe mwabwoko bwa Kayini bishoboke ko none aribwo bwoko Kayini yasize, uragenda bumwe buruka kuri Farawo. Ariko amaherezo ya Farawo ni mu yararimbutse, kubera kandi gukomeza mugabo yarimbukiye kure naho ahijye. Turi hafi yaho, iriya misozi muzoyizikwamo, iriya misozi ziriya nkoze mwembi. Ariko ubu bwoko bw'aha hakurya nabo nuko nyine, nuko Kristo niwe ubazi, Imana niyo tuba dutumye igende barebe. Ariko namwe muhamubona confidence z'abana b'abakobwa, ubwoko bwacu nabwo ahandi ni bwiza. Nta bandi bana bo kwitanga kuriya, nubwo tukirimo bamwe nyine batarabyumva, ariko nta bantu bazabumvira ibintu kimwe. Kandi Nyahumure ntagasubireyo wenyine. Je ndababwiye ngo Nyahumure nibiba ngombwa nimutambona muzomenye ko Nyahumure bamwandika bari kwandika bari kugenda, bampamagare baguhamagare tuvugane inbox. Oya kera yabivuze kugira ngo abantu bagome babimenye ko yagenda. Nimutambona muzomenye ko yazamuka. Ego uriya nawe ni umugore nkanje, mbese ntago tugomba kumva ko basaza bacu umugani we aribo bagomba. Habe nubwo nogenda ruguru nje ndi umuganga narakize, urana umukingi wanje ntukenewe. Oya ahubwo we urakenewe, ahubwo we ni wokenewe kuko we no abaganga nyine barakenewe ruguru. Uko bunyine nogenda nubwo ntogenda ngo ubwoga nubwo bawabumvishayo uko gakera natari ahubwo kibazo cy'ubwonko utandukanye n'Nyahumure na ubwoba gakunda babwira ko ndi umuganga nigera ntakujirira cyangwa ibintu byo kwijirira ko yabaye muganga kera uko ndi umuganga nigera muzamumpa amaseru muzasigara hahandi habonetse amahoro ariko n'ubundi n'umuganga yagasigaye bamuzanira abantu kugira ngo ariko kibazo sinzi inzira muzonyuzamo ngo mumpurutse. Ikibazo zoshika washize, ikibazo zoshika nahwereye. Rero abakunzi bacu nukuri ariko nujana na Nyahumure ira confidence ingendo ye gusa zoshimera nkaho ntaho ndasandi kumwe na Nyahumure kabisa. Ariko nyine abagore bamashije nkabare, ariko mbaye mbabwiye ko njega abantu uri mu kingi urakenewe uko ruguru uzi ko iwacu ariho hantu honyine. Ariko ntahandakenera okay, ndi kuvuga ko nubwo je ntoshobora kurasa iyo mashini gani cyangwa nk'ukuri n'amazi n'abakecuru baratabaye kuriya baragwanyiriya ntambara naho ibindi muze mureka kuko twese turi twigwaneho, abari no murabagwanisha twigwaneho hehe abari ku isoko abari kwisasira niyo umuturage he kwisonga naho twigwaneho mu ntambara. Numvishe umuturage mu mahoro twigwane kwisasu nawe uzazamaho cyane n'uturi batwigwane taguri twigwane hano hose unyasigaye. Oya uzovuga ngo umugwana shaka ba yego takindura umugwana shaka
rero mukomeze mujye yewe abantu mwe mukomeze bajye bisigariza. yego Murakoze cyane, twari kuri Hinduka TV show dukomeza kubabwira mukomeze mudukandire, share, like, comment, ibindi byose muzogenda mubona ibyiza hano kuri iyi channel, ariho muza mushakira ibyiza. Niko navuga badahari. ahangaha nta yandi makuru Nta shitani hari. ntayo Nta buntu bwa